Bu yerde büt barda oşal bizim okuşularının özlerinin kol emgekleri deydi. Kol emgek menen. طبعا هنا الطلاب يجلسون الطلاب في أعمال فنية في رسومات طبعا في مجالات التربية الفنية كثير بالنسبة للمكفوف يشتغل عليه الأعمال اليدوية. Bu yerde oşul yerde tegeren oturattağın deydi. Oşal kol emgek menen deydi. Bu yerde emelerde casaşat deydi. Özlerinin emgeginle. Bu yerde jurnallar var deydi. Gazitler var deydi. Oşallar yönünde. شوف هنا هذا مشروع الحين الآن نشتغل عليه. Misal mınake. Bu yerde ne tokuğan diyor yönetti. نسيج الكليم. أيوه. هذا يجي الولد يشتغل. نسيج هذا سداء. هذا لحمة. Oşal yerde ne? يشتغل عليه. Oşal bayağı toku yönetti. طبعا في اعمال كرتون عندنا اعمال كرتون بالجد كرتون من داغن انا معلم التربيه الفنيه يقص له الاشكال والولد ايش يرتبها ترتيب يشوف هنا كذا بالترتيب يصلح زخرفه اسلاميه بالجد وصل ne İslam'ın simbolları زخرفه اسلاميه هندسيه مثلث مربع دائره مستطيل الولد يجي 4.5 Rubik barda şey İslam'ın simbolları böyle hesaplanır. شوف زي مسجد Meşte okşaş deydi. Misal bu yerde muallim emelerde deydi. Cenab-ı figürlerde kırık beret deydi. Ballar özde şunu kuraştırış gerek deydi. طبعا فيها اعمال منتظم شكل منتظم وفي شكل عشوائي. Bu yerde oşal tertip menen ketkenler var. Yani kalaşlar otur arkanda figürlerde kuraştırganlar var. شكل عشوائي هو كرتون. طبعا هذا تدوير عارف تدوير؟ يعني بدل ما يرمي برا هذا في فائدة. Yemin deydi bu yerde هذا كرتون برا يرمي. Buna kartonlarda canlı ırgıtı yürübesten, prototak musurga ketbesten, bu yerde erkim kağlagan kes oynaydı. طبعا ولد ما يقص هذا مقص مشكلة. Baldan kolun kesbetti, kolun kesip alattı. أيوه أستاذ يقص هو طالب uçiter, muallim kesip etti figuralarda. أيوه طبعا هذا من الأعمال شوف هنا أعمال هذا سمسم هنا. Oşal başta alışı deyip bunu bütke önlüğü. هو يجي زي كذا شوف هنا هذا ولد يحطه هنا شوف يجلس Adile oşal otur olat deyip hemen stolun üstüne koy oturan atay dayardağın deyip materyallardan. يشتغل ولد شوف يجلس sit down كويس. Yumuşak kana deyip oşanı tokuyut eken de stolun üstünde koyut eken bunlar. طبعا عندنا شوف يا أستاذ عبد الكريم في عندك من الأعمال هنا. Kolemge klas eken de maşallah bu da hem de şartlarını emetiptir. Oho maşallah. عندنا هذا برضو هذا النسيج البارز نسيج بارز. Bu da şu siyah noy büt bardağın oşal ne kilem siyah toku yürünet eken. شوف هذا النسيج البارز. وولد يلف على شوف زي هنا سمسم هنا فوق. Başında gördün mü? En başında لسه ما فك. Üstüne başlalat deydi. Karton golet diye karton. Karton koyuyor deydi. Aynen. Bu kartonga sayıp durup jasayt da. Ve makro siyah toğılıp durup şöyle jasaşat deydi. Arkanda tüste. Adır beret. Ama talayke bir hasır şana. Bereriz. Katı türterimiz. Tokulganına karton başını tokuyut eken. Bundan tokuyut eken. Bundan tokuyut deydi birinci. Bir yana başlayıp bitet deydi. Ondan çetinden başlaydı. Tokulganı. أستاذ طبعا هذا النسيج نفسه سمسم هذا نفس هذا بس هذا ولد كبير سن hem adır mınavlar bolsa bu yaş baldar malinki diyeti ata çocuk pastar şey çomarak baldar. هذا مرة صغير أسفل. Bu hem öte kişilik baldar deydi. يشتغل على كرتون هذا. Bu şey kartonga şöntüp tokup çıkarttı. شوف هنا عندنا إبرة طبعا. Ya buna iğnesi minen deydi. İğnesi kandı oldu. İğnesi de uçtu yemez eken canıyla. Yok. Uzun cipler var. Gilim takıyıp kalıyor da şu anda orap çıkarttı. عندنا هنا برضو أعمال خشب. هذا مجال الخشب. Bu da cıgaç minen dağın kolem önörçülük var iken. قصاصات موجودة في المكتبة برا في السوق ويجي الولد عملية ترتيب. O şanda evet bayağı figuralar da kiretti. Ana bunu özleri kileylep baldar jasayt dedi. طبعا في بعض الأعمال بعض مجالات التربية الفنية هو يشتغل اللي شوية في إبصار شوية يشوف. ويسوي زي كذا يشوف. Yemin et o şunu jasaganda değil keylerinde mala körüttü az.
Kişide körgönder var deydi. Uşun körtür jasayt deydi. Kızık oturup. طبعا شوف هذا برضو نتيجة هذا بالورق. Aha. Mına baraktan da jasayt deydi. Baraktan emetip هذا durup. تعليم أول تعليم. Bu en birinci buların jasagan işleri. Baraktardı kırkıp dur şunda emetip durup jasayt deydi kirgizip. Моторика, развивается. Aa. Oşal hemen cıgaçtı beri kırıktı resmi. يستطيع الطالب برضو في مجال التربية الفنية هنا شوف تشكيل. هذا تشكيل شوف. Ha, bu yerde oşal hemen ılaydan da jasayt eken. هذا ممكن بالصلصال ممكن بالطين خزف. Aha. خزف. Taştan jasasa bolat deydi. هذا صلصال. Bulardır hemen plastilinden jasadı deydi de. Bunu شوف هنا يستطيع الطالب شوف سوي كيف. buna ki buna iğne menen jasayt eken buna iğne menen. İğnesi. He. Şunu ana nolar bu gördün mü? Cipterde arlatıp jasayt eken. He, plastilin menen. طبعا يشكل الطالب بالطين او بالخزف عنده ثلاثة طرق في البناء كيف يبني شكل كيف يسوي شكل عنده ثلاثة طرق في طريقة حبال يسوي حبل عشان يلف bularda oşal ne 3 türlü kılıp jasayt deydi. Birincisi şu plastilinden jana uzun kılıp turlar jip kılıp jasayt. طريقة حبال شوف He, jip kılıp turlar şanın üstüne kuraştırıp atıyor öyle şunda طريقة jasayt. ثانية هو طريقة الشرايح يسوي شريحة 6 شريحة يسوي واحد يمين واحد يسار واحد أمام واحد خلف واحد قاعدة واحد غطاء. İkincisi bu ne blok kılıp turlar jasayttan kuraştırıp koyuyor deydi. ايوه يجي يثبتها. He. في عندنا الطريقة الثانية انك تشكل على الشكل، يعني يجيب طينة وبعدين يجيب شكل عنده هو يضغط عليه بعدين يطلع شكل يجي عنده الشكل هذا كامل. Ha, üçüncüsü ise ılaydı plastilinde emetip de oşan özü dakanta jasap çıkart deydi. Noldan başta öz dakanta oşal hemen jasap çıkart deydi. Figür anacak. Plastilinde. Bu gül de gül. Misal bu gül. Bu jasap jalbırak emesi, güldün özünün emesi, buna jalbırak iki kataldan çıkan. Bu eme kufşin kapağı menen. Sonun eme oldu ekskursiya bugün. Jaktı mı? Как нормально? Экскурсия сегодня. Ağacına evlet yaptı. Kanalına جاي نماز موجودة. وهو يقول أعجبتني هذا نسج في كرتون كأنه سجادة يقول هو. الحمد لله. شوف طبعا هذا جو طالب يجي يجلس ممكن جو كويس شوف نور عشان الطالب يرتاح كذا هو شغل. Bu yerde o siyetli dağ şut öşür koyuyoruz deydi. Canak kişinde bunda es alıp iştesin deyip deydi. Jarıktan kişine tasir verir de barbar. Allah Ya. Vallahi işte. Şala yaşat, şala görgende gösterin orada tuttu. Maşallah maşallah. في Cezakumullah hayır. السؤال في هذا في كل موضوع. Esli kimde sorular olsa besenger bolat deydi. Kimde kızıkan sorular. Bu is bak burası. Gidelim tokukan da olsun. O tamam aygır. هذا بعدين فكه تقدر فكه طلع طلع برا. هذا أختنا تسأل بعدما ينتهون من هذه الأشياء ماذا يفعلون؟ هذه الأشياء التي هذه نستفيد منها معرض دائم هنا. Bu yerde buna duvarlara yenip kör gözüme kural şunday jasayız deyip dur bir reklam kılabız deydi. هذا مبنى كامل مبنى هناك سيب اسياب مدرسه كله مليار من شغل من الطلاب. Adır buna bizden mektebimizden jasalgaları büt bardığı bayağı emesi duvarдағы büt jasalgalar özümüzden mektebin okuşularının kol emgegi. ممكن في بعض الطلاب اللي صغير هو خلص هذا مثلا عمل اليوم هو يروح بيت يوري امه يوري ابوه يشوف وبعدين يجي يرجع استاذ. Misal deydi, bir neseni jasadı bir bola. لا يشيل ما في مشكله. Үйге alып ketсе oдағы болады deydi. Bartırıp atasına enesine görüp maqtanады. Mınday jasadım dedi. Maqtanıp durup kayra alıp keledi deydi. وهذا معرض دائم يكون للطالب اي زائر زي ما انتم تفضلتوا الان يشوف اعمال الطلاب هذا كله اعمال الطلاب. Bu yerге kimde kim sırttan kele turgan bolsa ekskursiyaga. Polnusta biz baldardın şu kol emgegini körsetөбүз deydi. الله يحييكم. وجزاكم الله خيرا. ما شاء الله هذا عمل جيد. نعتز بها.
Sizlerin kelgenlerge biz de kuvvançtabız. الله يحييك الله يحييك. Allah razı olsun barın طبعا artan. عندنا ورشه هناك ورشه هو في عمل. Bu jakta mına praktika öte turgan yer deyt. Bu jakta praktiçiski. Bu yerda nemeleri? Buların uşal emes ekan. Praktika öte turgan. Ustaxanası. هذا يستطيع الطالب يسوي تجسيم. Misalı şunday figuralarda birbirine kuraştırak dağın deyt. يسوي غرا خشب يسوي شوف Misalı şu صنفرة. cıgaçlarda karap durup özü kuraştırıp emet et deyt. طبعا عندنا Bunda plastilin var. Karap başlar ulat. عندنا هنا شوف هذا يجي الطالب شوف هنا هذا مثلا شكل Misal bundan da arkadaşlar figuralarda kuraştırıp هذا يجيب öğrenet deyt. ورقه Misal buna figuranı deyt. Kağızın üstünde koyup da onu çiğ et deyt. قلم هو يمشي هنا يمشي هنا يمشي هنا Kaleminin çiğip بعدين شيل هذا يجي زخرفه هنا جوا. o şentör anı al yerden ne anan güldün süreti kalat deyt. كريم اذا كان عنده. Maşallah. Buna böyle taşıların kolun örçülük eken. كله موجود كل شكل مسجد سياره. هو بس مشكله صلصال هذا حراره شويه وهو يروح. Bu yerden plastilin da deyt. Kun kişini ısıganda yerip ketet deyt. Misal bundan meşit jasagan deyt. Bu yerden maşinanı jasagan deyt. Maşallah maşallah. شوف طبعا هذا لوحات معرض شوف. Misal bu körgözmege dayardalgan bizim emeler doskalar deyt. طالب اسم فيه موجود. Her bir bala jasasa o şundan familyasını yazıp koyuyoruz شوف deyt. هنا برضه هذا Maşallah. ورق ملون شوف. Bu yerden tüstü kaleminen. Ulan kesip durup çaptay beret deyt. O şu baldarın kolon örçülük o şalı köz azizlerden bu lejekelerge belek boldu bol.